basa kwa DJ anyway Chesongoro ni cheche ninga no wasa kusacinga hona na YouTube oro mwesongozoko na kutubatera na WhatsApp number kandi manager ndi muni kutubatera WhatsApp manager kirunje kiriho abamwenyo nakoziriho nabo n'umweshongozo wa gospel ni promoting akakoraho n'ubwo mushija aba bantu abajyabo n'umurimo nibagumanye so ntuza kurira kugamba kwawe kandi niyo mushijo gwe kiri kumumanyaho cyber space yabandize nyo promotion kagiza makire kaba we yabira kige nyuma no yabe nata makasente so timushambu binakunda nyiziki ya Western kandi atwirina manager ntuza kurira kugamba kwawe kandi ugumize mushabe abajinyi bakwe yanjwe kandi impamya yangu waza gukora ikintu waza kutandika nabo kikunzire ngira unareba ngo umushongozi wanje ari no kufuna platform abantu kumukunda bino korabira umba TikTokers abine followers bingi wade tweze twafuna makantu ko kugira ngo nubasa kuri TikToker uko gambe ikitari cyo bakukome konkani impamya yangu waburiya muramurunyi bakakora cyo bakakusaba so ninjang program yiteje ukutwagikora inyenangu tugitambuza je kandi umushongozi witu agenda mumisho kandi abantu bamukunde nyenda kusima abantu babiri abo kwanza ndiye muswaga ubwo mushija n'umushija wa mwana munonga umyizika amaze mu bwiro bwinji munonga abo kuba akatandika nanye umakagwe nyuma munonga akaba nkaba nyine company bakugeta cyberspace ikeri cyberspace erukora videos nkakora videos izaba megatoni na ba exit abana nyine nimba muntaringa bakabari abana banje bakabambatura no wanje bakorana no wanje nyine abakozire ikibari so ugumushija katandikana we turiyo mu revege kuba hereze kana yakone nabo nakora iba kweta Ranks Entertainment ekaheza yijamu megaton ekabere mu megaton wenka ataramu exit akaheza ya yenda kuza gukora ibyeye nasigaza megaton atinshazire mungu mpotoke konka mpotokere mu Artiste wa Busingye Annet kandi kumanyangu ategishana gospel artist nyewe ninjangu kansara amoni narinjirangu abantu abana ugicho abagambira niwe amuramuguna leta kandi nyina beta urebe niwe tugambe kigarko misho kwebare munonga ngenda kubanza no kwebaza ababasa kubana umuhonaringa invitation age mukisha mwebare munonga no kubamanyisa ngo enshonga wacu turi yaha kurujyanye okundi kujumanya ngenda kubanza kwebaza manager Fredo for this respect abo kuba kuri attack to respectinga tia kubena tweta ngate shaheji mutustame to having a meeting cage nyongoze n'abantu bingi konga imbasa kumara no mwaka ntakafunaga meeting abantu abingi amon story ki ninye no korrechi no asa kuchinkorra tukore start tubimarasmu konko mundo wa kurondaga akakweta kajyatenye na muje tushitame jimasa ngo cyari umuntu akikunda kandi ne cyari kutureba muntu basa kumukora kikoze kita kiruho nakimanya ngo nikibasika kukora umweshongozo no wa gospel atabari umweshongozo wa gospel reka bagambe
Mweshongozi wa gospel tagumire kupromotinga nko mweshongozi wa sacha cyo kurugana izanye ndamukimanyi abo ko mweshongozi wa gospel first of all tino wine na world taro no muburizi wenjiri abo kuba gospel music nono oburenjiri so promotion ya Busingye Annet abo kwa nyompurikizo music ya ine good music to gospel ine good music okuji promotinga kirafukire kureka hati ngoko mushija ya tweta nimba ninyenda ngu nyo ebigambe binkubasa kubagamba no kubajya ngu tufe munonga ngo kitwa mu disappointing nyo muntu nabasa no kunkoza zaro busha just of respecting me kandi nkore kintu n'umutima gumwe just because of respect abantu abinje nana kurabya mamisha kureba nkaho kakansara nikasiwa kekolire stand nikatabro mwanda yes konganye ne brand haza wano nangu brand yanje giriki yakora no ine kunkwata je ebya ndiyo nimbigamba nyo ndiyo nimbigambera ababari yaha ninyenda futuragire ngo twakwata project ninga mweshongozi abo ko mushije gunyokuru ryo kunkumumanya tuwo kukoma hati kandi nyoni nkuna munongo muntu ine rukundo ya western music ombya gamba tinkurura mungu akapromotinga wa ikibenda ninga cha nimpura nagamba abeshongozi bitu ba so nani nshaba yatwaso mweshongozi we akajya tumunkwatara mweshongozi it's not all about money abo kuba kukirabe about money chimansa ngo yabatafutirireho sente torako konka banzo mukunde let him be our friend kwa kuba munywanu wawe nichikurafuchira kumukorora ni wokore kintu uri kumangono chikorora ki abo kuba Bible negira ngo munywanu wo muntu akora ki amuyamba obyabire gospel music eriyenjiri mureke twatache shongoro kandi nyoreka amagambe burizani imbagambera kunku bafuna amana gituyine ntubasa kwindure cye shongoro hit just in one week amana gituyine ntubasa kucindura abo kuba ari abantu okwe yare bakansaramo ni yarge yagambe cye shongoro yaje ate cye shongoro mwene cye shongoro kirunjo muntu ari kwirukanga akajya ubwo bukansaramo ni yamugamba nikimasa ngo hariho content so hariho abana bakwikirizo muri kabarga hari abakwikirizo muri Aziz hari abakwikirizo muri yo Trimax konka hati yo buzibo butuyine no kugira ngo hashi twargaha noza futeka yo postemwe uberuge no twe kikwetagisa umushongozi wano nangwense mu appreciating ninge abo kwa bana bari yoko bine good music konka abantu bakubamanya tubine platform wano nango mushongozi bamumanye utakakora postemwe kaberga making sure video ati kima bakuzana skits wano jizana ka sound karabye waje tegereza kabene ko kazo mu background wabo ine cyo gutyo no gambe cyo no ukora making sure ngo izina Busingye Annet yakora rita that's how people are going to look for her music bakakunda music yeye bakajimanya ngo ine music nunji rero na manager Fredo na wakaheba ku Reddit abo kubano rengo tine cyakwata wo cyabura kurebeka abinja bari yabo bo mwiziro mu industry basako mutakumanya what is cyberspace niyo emomo label record label yabanze murimba yabayire inamani ninge yabanze ho kugira beshongozi bakateka pressure aho mu Western Uganda a project sezi yakwasireho abakumeke shongoro cya challenge no hura ngo hari umurogo ya cyberspace ni kwesiga hari mu cyberspace orahi cyberspace norengo ni project zabirezi rya ground zishikire nkahi umubando nshagara ni nyingi munonga almost niyo yabire kwatire industry nyokuru ryo kuna ni following music kandi na hati nyo cyberspace ni njya respect era nabeshongoza bukungu bambine bagambera mbajyante muketeze mizumu konka cyberspace konka kirungi cyberspace atwa mufuna manje niyo ngambera tati ate wa mufuna nje ni ngambera tati obu wayija ni nyenderi ya energy yabire ho buriya abo kubasi twari branding ni nyenderi ya energy tujiteke mamani utaka akomaha ni ngo ko watweta ukakomaha abana barabye makasimu story cyo urije plan ne hawe ati ekikutuma bwiro bwinji twafoka abo kuba twina abantu bingi konke kifutuma bwiro bwinji washangana nyawo niza postinga nka ayirema because manager we na interesum adamusyaho asinjeho ka message cancel urije hati angumankahi mind hati nana singoriya owanterero murundo guma kabura akabura niyo none ure utari serious konka you have to webale no ine kansara amoni kangambere na nyina ngompuruze
kansara amoni hariho umuntu wo kushanga ngo aine music nakoze connections n'abandi ba TikTok z'aba Kampala nyina kuza Kampala nkamitinga abana tanto yenda kuza Rido Beach nakoze programu nyina kuba meeting kuna meetinga ningene ifite kubatera kayaga nabanyina twatagane tureke kwetera ubuyaga so nakoze programu nyina kuza Rido Beach na abakaba meetinga kandi ndikuma meetinga nabani nyenda ngunjende nimwe niza kugenda nimwe ndiku meetinga bariya tinko nangunjende wa meeting bonka ni nyende ebe kuru nimbaza ko meeting bonka ikinagamana baya to kucumanya konka ni nyenda ngumba twari mukwatagana abari abana aba Kampala yes magende nyenda ngumba tware mugende muze Kampala abana najangu bandondira abana barungi nkikumi to meeting nite tugende nkakuru kurugamba ramusana hatejo no jangu no kwanga ninga turukundo ya muziki so nchanje manyisangu ukuruga hati omukwezi kumwe in fact mukakasha to kwa kutandika nonko ndakubatwara konkana abanyina ngumbaze connecting na bari yabona mbeshye deni twatagane twena tugende na mwana wetu Nelson majyaha ngo TV ndumangu erisote nanjyango abatu idea kuba kure umwe kwa arabeho then turebe n'icyo gukora kugira ngo batwereke kuba like bateho idea barebe akuba mission nayo kugira ngo Busingye Annet mu bishongozi ba gospel abe number 1 by the way abo kuba ishongiro bwire burindwa kandi music ye eriho binuje nimuza kugironda kandi ngiwe ni imbesega so muteho idea kandi mu guiding ho manager nchakara umuntu tamujoti bana benda data ubundi akabura kucetegereza so mushobore jo kubitambura then turebe niwe nainda kuyambira abantu aba niwe uri expecting akikurugari we expecting ngo abantu aba nafuna kansara muntu nakigamba hoje because aba bantu aba abafuna ninjira ngo umurumo gwabo nugwango yereka mbaza noza simureba ibyakoze ibyakora none ubireba Ntwire ningambira ndakushazere kirimi na yesterday twine meeting yaba bloggers Western twine magamba unyona ninkora video tinkataginga muntu wampomo atko kuntaginga kandi ari nyina komura umuntu wa postingira nyo wachetegereza konga ko kupostinga ogwa kareba hagira Nelson yamusinikira link akareba hagira ogwa yamusinikira link akareba uri akibana scoring ate nawe akashangayo nikimushemeza munonga konga ko kwemerera wakora posti ukamutaginga ukataginga omweshongozi ukataginga nyoni mfutayo ata abantu bo mu comment section bataginga omweshongozi bakutaga wachetegereza konga ati ko kwemerera ko kubota kumutaginga nikihaririza kugira ngo yongere mu amani eco gukora mpaka kimuhika hakore iki akirebe so ubwo cyanabuza na expecting aco muri itu buri omoko turiya ikigenda kigambe buri oma ine cyaro gukora kandi buri omwe n'umuntu byo mu cyaro gukora hadi nyenkore yanjye tiyo ya Azize enkore ya Kabarga niyo tiyo yanjye wachetegereza konga kintu kumanya Kabarga ni umuntu mu cyaro kugira ki omusipate yeye ndere yakora meeting wachetegereza Beyazina ino kwa rukorekeye nyoni mbasa kwemerera ngore na list yaba gospel artist njiteka kandi abantu bagihereza attention ninyeru kumukunda kukikora konka kandi we ori Kabarga cyaro gukora Kabarga we ino kwa kukikora Aziza ino kwa kukikora Aziza nabasa kujya ngo nyeke shongoro nizagomba gukora challenge yi muri almost buru naza gukora za surprise achitekemo naza gukora that's promotion Nelson nawe twara gukora echa Nelson nacho n'ikindi DM Swaga ayinegere ya promoting amenyo ikandema tingo gibasa na nyine respect kandi nanye yanje nahita kugibasa wagetegereza so buri yoma ino cyaro gukora so nyoni ninsigara ningambera avi wayeta buri yoma delivering kiboninde kugira ngo nyenye kare hijo ndije ari kukwenda yabuza Fredo kandi nyenda kansara harmony nabasa korata wagetegereza umuntu amugete kansara harmony that guy is okay nabasa korera ikintu cy'irunji ogunana aza kwesa credit ha muntu ndijo niyo abantu bingi bafunire abingufuna aba clients abinyi nore kansara harmony manye yampade namba yo
gundi yampade namba yangambi cyo gukora mwenu noza kukikorage so iwe kansaramoni deka kushani kirimi icyeco nziza kurga ubumpereze kuvugana abo kuba nyunkurunzire ha muntu wanje mushongozi wanje nteri megatoni namya ntono chora nkore ntinesimi ya kansaramoni atkanjinisha echo kora nkora chikuranga megatoni ya atunondo wachi nta anti ne binanyira kora ibi ya Busingye Annet ya gospel atkanji kuhereza noreba mbire post kurondesimi ya amoni igisha mwine gisha wadentire ine wadiye muswaga wadentire ine ba benzine imwana ndaka bamanyire konka noreba ngindi cyane cyayereka kugira ngo hino muntu unabagitaho nyo hino muntu unyegisiro umbe takumanza kwegitaho ukana kanzaramo ni kusima kana baningira ngo ba TikTok azabo muri mbarara watamura mogwa ogwa gospel ya tambuza gospel ya Busingye Annet na nebinde biro no ukora abandi bo kutambuza konka biri ba government koreke aza tuno kutiriya no gukora political story tuno kutiriya manager musasa rajye mu government muno tino gukora na turuandira tokwenda tutomere takwenda tutomere ngambire ikintu bigambira neki abo kuba nimanya umuntu uri kubye yungamu ikikumubaho wabi yungamu nyoka ngambira amuni nyo bahiza kunyeta bya government bya politics naki imbasa kweshereka ukabya kwe byanje bya buri cyone agarahanga ni ikora ki amuni kurunda buri cyumwe konka kura yunga mbiti bya government ya government tugira umeze mwesasire so ewe manager Fredo tutabiza munongo eco kubanza cyabyona umuntu korewe muko katuronda antubanza nitwe cyo kitwesimiza kujanti nabantu bace ninga tibaru outurabire ntuzakora nawe akabanza yaturonda mu meeting tufune akire nkaka tuganire nabo. So back to my fellow colleagues here, nitubasa kuba ejeshaha manager Fredo nora yajati watawesimu echetano buri kwezi iwe nenda tubanze turebera aside yo kujanti connection yitu na manager Fredo yazaho echa kabiri kare yimuka kajati reka tu meeting tuganira asa hari munne cinte cyari muna tugambire kitwine kuto mutwe ine binte byari muna tugambire twine kuto mutwe tukamantage manager Fredo niwe yacigamba tucheze hari manager ninga mecha yona biti. So manager Fredo nyoni nyesiga ababana actually budomwe na ninye na mterese muna kariyani kandi abantu abinayiterera ni mbesiga tuzakore cicire kandi kugira nti na nimwe ngo ku kariyani no kudatara ngo kutwijere tukaza kuriya ngo mu Africa tukatitera in 1 month etawune kabe kindi kintu because of itobati kandi ato ojuke tukature banatwenga kandi ato butwine wazizo butwine shayo butwine ogo. So let us do this thing abwa rukundo na nokujanti nitongeraho link between us na nabagig ahubwo innocent zeye konkani to twine numbers nazenda so obwa kuzenda nito ine kitkwenda ati kari kutuhereza echi ya promising nito tukadeliveringa even beyond what he expects turenze na cyari kutikateka netuzakora echo tuhereza amani nawe cyo muhereza kujanti naza kwisha no ndijo muntu no ine ndijo product akuba ebimwe nabasa kubatabigamba no muntu wa business ane business nyingi zo kutombantu nasagaruka terizanija neji product atari mweshongoza kandi ataho yana kuguza product aho tutukutayimuzinga wewe bari mu benzine wareta mu kintu cya product izindi ati no ina injira business iyo mweshongoza donka products nzindi kandi zakotoka nimanya atabona kwataganimwe zakotoka
product tugiteka tugihereza abantu nyuma ya hariho project mbageta Bronia Wine Bronia Wines tima kore n'umutumanyi ninge manya no kajimanyira nonga nimpa myangu ntuza kotokaha tukora project ndije konka mwaheze kunkora reki nahize kwari kumukora Kumutambuza konka new manager naninjira tubayeho chance bagambe aba bana tibabi nyo nimba manya nyina bunakozereho nabo salamu no wana mungu icyo kunywa so bujye mweza te idea tuzi recording so kabanzo go mugufu mnonga kuja abagufu ne babari hina mugambe turire uyu ne baba bari hihi nensi ne nabasa babare munonga manager Fredo kutweta ukatutama katinisa ukatuvugana ebi wagamba byona bihikire kandi twempaho amani nangwa ati twine minji konka nitwe turayamba kureba ngo abantu barebe kirye nyuma awareness y'ekintu so koko wawakigambira umweshongozi challenge emwe teratumba umweshongozi yamanya oyihireho ni kumugamba buri zoba ukagezaho kumujema abantu buri zoba kikarebeka ngo abantu bamumanya kandi baza kuronda n'icyo cyarakora then aha kinte kiwagamba echo kwezi nandashaba wa kamera kasharemu no tikaraba kace oyihireho obunywani ni kikuru yes no kutandika kandi kibagashije kacho nagira ngo tena jango eri 5 ukwezi konka umurimo gwa gokoze itano yena naza kuzaho unkore na teresi amwe so kaza amwe ngobari zasumi yanje yemtwara 20 noreba so nikirungi burijo kutandika nekintu watandika naco kakura naco kirakwisa nekitindisa so abinjora basa kubora reba tureshongora brands burizo kunko shange bumwe brand ejo hati nene kera kuha buryo bunywani so nico nari kujanga ketano bakiye mu kamera ubu watweta tukakunywana ukatutamunde kitindisa bari yabatakimanya bari abandi injangu nisiyo yanaka anaka ako kasharemu ukani na nyini nchimanya ngukari toka katamu amuna dimuna rasa kuri cyo gusura akatemu akiri kimenya nyawe no bazanga kweta tutakitamu kinyita karibu tunashika tanji no jori cha papa says ama tutakacho kugundisho ano utizoke konkane tindi nora yajangu nimbasa kuvugana is okay nyo kangambireho it is okay ukutu ntukora pro at least byazina kamanya is facilitating ukapazinga wiza se wotukana ngobazinga onatesha etano ati twatano DM katawe gambena no yobi akwa DM DM kamweta no ndiku ogotandika DM noreba hata promote DM atinde star tazumyanye DM nka kwata yo na citizen kuhirizo twaziki zazinga kamilioni nki zazinyi so hati umuntu ubona gambe cyo tukure munana akora kinga Aziz Mbarara boy nyowe zamani ja Fredo na shimira mnonga kutwita nyini first time yanje kureba mutura nombo cyanyu ntani mutwana muhura na nejo cyber space ntani chura ndakumanya nti niwo kintu ho mukono so nyo kinkwenda kwashwaringa mbiona nyina kumenya ntamomoro abantu batenga nekatenga umusyo omani so itwenza gukora challenges because nomanya the more we do challenges the more sound kuko yenja kutambura tuzaje gukora challenge mpaka kuwulira bubi nyenda kusinga bakamba kaje mutinga bakamba ati nyina mchari itaza kuza kampara itechara yitu koziraka Busingye Annet gospel itaza kuza kampara shange twabarabire
because nyina mutizeyo twatanka ikintu iki ukwezi kumwe nyina mutikitambuza taza kuza Kampala nabo nakibahereza bariyo hari umwana bamwita Nashikani akoze ibintu nyinshi tima ko mu manyo bamwita Nashikani no manyo Nelson umwana Nashikani akoze video nyinshi muno so namutera namjangu nyina kuja Kampala kandi namjangu andundandira abana ba TikTok za Kampala nyina mwana mukwatagani tutaweza tuwa meeting wachirewe chintecho waraganira nabo bagambire kwine nende mwineki tubaza kujyana nazo cyane kigishiti ati baji TikTokers ayo mani cyaro kusaburo bashana umuntu nanye hano shana nimba following muriko kwe bisanira hariya nyina mufuna mukago ugomana benzine kandi gikite ebe nabo baza nasara muno tugamba kuche kandi kingwenda kukameza nabo batumanya so abana wabatwara bakaba mitinga ikora mu ngo amakuru kandi kibasa no gutuma cya trending kiza kuteka aho imvura kanagati y'abagabo yafatia azanka kabarigana basakora skiti banyano basakora skiti na TikTok wa Kampala kana Kampala yote tunajuma mu chikolo ateje mchibasi kachaina katanga kora skits na collective aliya he war kumukaba gomba kora so icyo nyine ndagatamuna yo impact ya mwana nabanisha bangu agira abandi bagamba TikTok kanogwaga amazina nshai oma promotions nashimira okubareba mwena iwe ninkumanka a face but mentakamanya ko muntu asa nishimirwa muno wa meeting abantu basya because every day ku meeting umuntu musya no ku meeting umugisha gwawe chinteche echebye shongoro nachi for me tindagambere a TikTok yes nibanywana banje bona aba by the king maje TikTokers bambara bona they are all my friends kando mwini kwa na videos konga it's not my part nani za ground nyowe ninkora businesses nyingi kandi ntambura munonga konga I think nanye ndekesho nguma ngushindira mutwe think basa kuza ngunatambura kuza naza kamwenje ninga nazibanda nkasiga abantu batakumakesho ngorecho either ndio business ndijo oba ndio mya music na music ni mata genzire by the way kunkani mango inatambura nkajyangu naza nka abwa chini ndega yontine by the abantu batanje kunyita na ka flash abwa chini ndogo mu maraka ahubwo cyesho ngore kinkora ki ukinkutambuza so twine I think twine kwe hayo nko bantu because ni mangu ina abantu abanakorire nkaza kubana sente zintire ne sente zibampire nkarango no ukashota nk'umushongozo no wanje ukashota nk'umushongozo no wanje ko muntu yes kunka waza gambara nko muntu kamu abo kumukunda yes abo kukunda umushongozo yes usanga ngwa wafana na shoteki kandi nekindi tokunda umuntu kamweha ushimwe cyo kamweha nekindi manager kastana kwereberaho hati nyoni basabu tafuna problem nke ya azizi ninge ya kabarga ninge ya trimix ninga share kansara ninga share beazin umuntu azaje ati mwe nkugu ya ishongora ki but on media because yana jereba ariyo we kansara ariyo we buri muri we unkanyoni mbando it's good umuntu ko kumutwara product nonje wangereza ukamkwasa kindagaje uwanji asa namauna nyikana akahuriro kana mbeni kana no karonda kuzire ki kabuzire ntubasa kumufuna tusta that means a better production nonje buri kimwe kibe kuzire ki kiboniye kugira ngo at least natware kintu tubajumanyo wacu twara wakireba tubajumanyo wacu twara kandi tubajuma n'umuntu bakora ki wakikora manager niyo kinkureba
team urune yikereza kandi aba bantu nibarunje mu gukora muno kandi nyoni mbesiga abo kwa nyonda barozire nyoni ndeba variyo kasaramu no kunkamukoyesa kundi promote kabakoyesa bazi ati bona kansaramu no homani reka twakigambo bache reka twakigambo yona kansaramu no homani There is a legend. nyona alijira tokuza comparinga omega sister charity aro ibyo taka comparing nabanyira ndimo yakingambi nyona alijira jack manager abo bishiriza gukora turebe twatandikana cyine cyo hasa ko wabijanira rero ubukaguguzeho uba tukora group WhatsApp group ya team Busingye Annet Baranks kansaramu inyambwe cy'ikintu kigareka mu kumushisha ikina bitera hiwe nawe nimwenda kwe kunganyimo abantu babe naba ninye nangu iwe na DM saka mutugambire group yimoza kutukora tinira gikore because group niyo tinka gikora group niyo nabanisha bangu kansaramu iwe na DM saka kora group page gikore so group ya zini turimo abantu bangahe koko tujya na kariya group admin iwe na ni kanyo tinka basa DM saka na mwenye ako bajya DM saka na mapese zanje zikora akwanyeza kubura n'ukuntere mu mutebiri nguri so nanje no basa kubana bezi kasha tutakande yazina ni bantu ko vunani sibo kora group page tukigia yes then ba group admin no ajikore tujya group admin abe kansaramu nani nawe ni musakanta akwanyeza nza kubura tuza kutamuza kurona Mtukutamo mu group konga. anoza kutambu group no kanza nyirango yichirize then manager abantu bandi barungi mazima nimba recommending kandi ikintu kirungi kumanya aho kwetagira umuntu kamara niyo ni ngomba atikakore na Busingye twatukoze rero twine Nelson TV cover twino afirdu twine TikTok tuza kumurage mu kwezo kumwicare ngana noreba Nelson nakintu kibi ko kushaka tujya brand then tukari mu mwishobo niyo nicyo cyita cy'imputina takare mwebale kuyija omutisa byanyu buli omu kuyija it's okay Fredo mbenta kumani first time kureba nanogu mbenta kumanya konkabane nimbamanya ekintu kyantu kukitambuzaje kandi nokusima azironga nawe ogumweshongozi utaza promoting irekeshongoro nawe yachikunzire nobasa promoting umuntu atachikunzire so nawe yija akaza video mwena kere kamani uri nawe nakushemerwa atukwira n'umweshongozi nanye kankore video niko kwe kutambara bati so tumwino obuzibu ntukore kintu cye kigendo misho kana kusiba yes agumako nibye byo nk'imya kwasagamba nyewe umushongozo nuri umushongozi nabayine kumbalete konka nyewe nakakurika mu niteka umuntu no utamudisire igishaka ate igishaka turushayi ngo turinte mugambaho ahata kumanya nchakari karamani kutuntu mugambo kandi tukora kumutebekaniza naza kumenya abantu banje mbankunda kansara amuni yagambeki DMsega yagambeki ba TikTok abanje bagambeki Nelson yagambeki nchachi manyisa ngo umuntu ahatari igishaka tumwe konkanaza funa amani ajata abantu banyine Nelson agambira ngo umusho muti kumweta ha niza kumweta gobundo bwire deka abanza rebe ikibintu kora tumukora wenkumuntu ndimu wamukora kandi abanza kazaramu umweshongozi wenyine igishataba atakaba ari tumukora kunga nchakara abanza rebe tugende tumukora chake ya ati yare ka video nchaka so tuzaga tubone meeting endije yes meeting nabajya meeting endije ebugarakaho imura y'umuyine takaje Kampala koze na Kampala se kwa kashatu
tumitinga abana abakampara nafaye cyakumwina nakora ntakinga bari munonga kirungi bwa Amazon Simaneza twakunda ine turija no kurya mbuzo wa mbaga ukama kugarura n'imbuzi tayera family yo manager abagire mbuzo kugarura n'imbuzi yazura bagaba kwankaro kugira ba ntayine shonga Busingye nawe ngayagire najya nawe nakorona nabanye nyina tumtere ka challenge nje abetera tumutere ka challenge wari ayitara n'usanga yake mwiki ari iki yafaye atajya